Shubor naga Khlem jong unong san Hima. Ka Menteri Badipet yakarap karyang kekong Ampareen dingdo hagajan miet jong ka arbu khnai dari unai tung arja arpusan hadian beradab Ïakren berginong yalam ke kinhun Nongrep kelami ina Kamra Sekretariat Shabar badai ai Khublei ki pai ba Nongrep bagila ap shitam hapalau ke State Central Library ban Panmab ru bagi Khlem yo lut ban Rung shapo Ïakren kakong Ampareen ke benpau ke jingkmen ni ke jinglong yaisha ki Nongrep ban ap habar Sekretariat katba kinong yalam ke Hill Farmers Union kidang don ke jinglang bat ki officer ke belani arkum tatam kakong Ampareen ke depan pau ke jing ai Khublei ki Nongrep bat kular ba ke baki Nongrep ye kendu ansa shimkhia kini ke jing wantor ki Nongrep akmar ke kerdop Sekretariat ke de halor ke jing hiator ki marap bat link shop ki bor mariang ye ki marap Khublei pi baro Khublei Panmab baro pi Khlem la kon wan hapo mo nomor office ni lindon kakati kon dia tunggu kami kenu ginong yalam jumpi kiladat ayang akan ni ke city relation artenta arko minute banyathir halor kijing jumpi nganum la su banyathol di pi ngasu Panmab ba katukat ni naprek jumpi pi hap hang ni Jadi ban burom ya ka anjong ka sarkar boong ha katay ka main road bat hapo ka premises jong ka secretariat ka don ka section 144 nga ka menteri ngamla ban pendukut ya ka ikane gidi caka ka babiang piyaam tingin saya penpoy katukat ni kita kijing Ïakren jongi Shafi Ïakren bat kini kin saya kana kini bat pi sali suk sayang bat ngapan ma ba kata ka jing thang ko jong pi wat ong baka sarkar jo pi ka bade ka me jo pi kam yo I ngi thang bat pi dai teng khat ki ban le pade hap dai per khat sani ba hap ya bo jing mut ba te Khublei shibon mo ngasuan ong Khublei ye pi mo Khublei